mwese baye ikaze. Hari amakuru avuga yuko abasirikare benshi b'u Burundi baba baherutse kuburirwa irengero nyuma y'imirwano ikomeye cyane yahuje ingabo z'u Burundi ndetse n'umutwe wa 23. Abasirikare bakaba baraburiye mu kibaya cya Rusizi nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Abasirikare b'u Burundi kandi inkuru zabo zikomeje kuvugwa cyane mu gihe hari ayandi makuru akomeza kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko ibikorwa bimwe na bimwe byiganjemo by'umwihariko ibigendanye n'intambara byaba byaratumye rero hari abasirikare benshi basiga ubuzima nk'uko amakuru tugera bivuga ko abasirikare b'u Burundi barenga 1000 rero baba baburiwe irengero mu kwezi gushize nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye cyane by'umwihariko hano muri iki gice kiganjemo icyano mu kibaya cya Rusizi gihana imbibi n'u Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ndakubwira ko Qatar yavuze ku Burundi bwayibasiriye bikomeye cyane nyuma y'amagambo akomeye cyane herutse gutangazwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga u Burundi nkuko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Hanyuma kandi ndaza kugaruka ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa n'ubundi ku bikorwa by'abarundi ndetse n'ibindi bikomeje kugenda bivugwa. Hanyuma ndakubwira ko Amerika ikomeje gushinzwa kwica abasirikare 32 ba Cuba kuko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga nyuma yuko hakomeje kugenda hagaragara imvugo nyinshi zamagana leta zunze ubumwe za Amerika kuri iyo presiyo baherutse gukora mu gihugu cya Venezuela yaje gusiga President Nicolas Maduro by'umwihariko ahasize by'umwihariko atwawe matekwa aho yasanzwe mu rugo aho byemezwa ko yaba yarasanzwe mu buriri aryamye abakomando kabarebe ba leta z'umwe za Amerika ari bo bamutwaye ndetse byemezwa ko uyu munsi ashaka kuza kugezwa imbere y'urukiko cyangwa se imbere y'ubutabera. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri izi gahunda z'amakuru mwese mbifurije kumererwa neza, mbifurije kugira impagarike n'ubugingo. Reka turebere hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa. Igisirikare cy'u Burundi gikomeje kuba nimero ya mbere mu bisirikare bikomeje kugira uruhare mu ntambara ikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo kandi uruhande rw'u Burundi rudakunze gutangaza amakuru menshi cyane ku bigendanye n'aba basirikare babo, byemezwa ko hari abasirikare benshi b'u Burundi barapfiriye muri imirwano abandi bakaburirwa irengero. Icyakora abandi bati ku mirongo y'imbere ku rugamba nta udapfa, abenshi barapfa abandi bakarokoka abandi bagakomereka. Gusa iyi ntambara ikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje kuba kasa mutwe kuko ikomeje guhitana ubuzima bw'abatari bakeya ndetse abenshi bakaba bakomeje kugenda bakomereka. Benshi mu bakomeje kugenda bahura n'ibibazo kandi bakomeza gushimangira yuko iyi ntambara ikomeje kugenda by'umwihariko ituma benshi basigara mu makangaratete. Amakuru akomeje kugenda tugeraho rero nkuko bikomeje gutangazwa aravuga ko abasirikare b'u Burundi barenga 1000 barwaniraga mu bice byo mu kibaya cya Rusizi nkuko bigaragara cyangwa se Ruzizi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baburiwe irengero mu ntangiriro z'ukwezi gushize nkuko amakuru atugera bivuga. Kuva ku itariki 2 kugera ku itariki ya 9 mu Ukuboza kwa 2025 muri ibi bice birimo Ruvungi, Sange, Ruberike ndetse n'ahitwa Kiriba habereye imirwano ikomeye cyane yahanganishije abarwanyi umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'iz'u Burundi Wazalendo ndetse na FDLR nkuko amakuru tugera bivuga. Urugamba kandi rwatangiye Burundi bufite ingabo zigera ku bihumbi bigera kuri 20 mu ntara Kivu y'Amajyepfo zahatakarije kandi abasirikare benshi barimo abapfuye ndetse n'abafashwe miri abakomeretse by'umwihariko bihutishirizwe rero mu mavuriro arimo ibitaro bya gisirikare bya Kamenge, Tanganyika Care Polyclinic ndetse n'ibyakira ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byiganjemo ibyano ku butaka bwa Kongo. M23 yemeza ko kandi hari abasirikare benshi b'u Burundi yafatiye ku mirongo y'imbere ku rugamba cyane muri rugamba rwo mu kibaya cya Rusizi kandi ko by'umwihariko izakomeza kubahiriza uburenganzira bwabo mu gihe bakiri mu maboko yayo ndetse inagaragaza ko izabafasha gutaha. Nubwo M23 kandi itatangaje igitigiri cyangwa se umubare w'abasirikare b'u Burundi yafashe, amakuru ava muri Kivu y'Amajyepfo yemeza ko by'umwihariko babarirwa mu magana. Ku itariki 4 muri uku kwezi kwa Mutarama 2026 ubwo ni ku munsi w'ejo umuryango Focode uharanira uburenganzira bw'abarundi by'umwihariko ababuriwe irengero watangaje ko abasirikare b'u Burundi barenga 1000 baburiwe irengero mu kibaya cya Rusizi, bikaba kandi bitazwi niba bakiriho barafashwe miri cyangwa se baratorotse.
wagize uti nyuma y'intambara iheruka muri Kongo abasirikare bari muri za Kamanyora, Rubarika, Ruvungi mu kibaya cya Rusizi baremeza ko rero abasirikare barenga 1000 igisirikare kitazi iyo bari, ntibizwi ko rero ari abasize ubuzima ku rugamba, ntibizwi ko by'umwihariko ari abatorotse, ntibazi ko rero ari abafashwe cyangwa se baba bakiri, by'umwihariko kuzerera mu mashyamba. Indi soko kandi y'amakuru yizewe mu Burundi yemeza ko abasirikare b'iki gihugu baburiye mu kibaya cya Rusizi by'umwihariko ari 1794, yo yemeza ko bose by'umwihariko batorotse igisirikare kandi ko aho bahungiye hatazwi. Mu minsi mikeya ishize kandi hari amakuru yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko mu Burundi ibigendanye by'umwihariko n'umutekano wakajijwe cyane ku kibuga cy'indege, nyuma y'uko hari amakuru yarakomeje kugenda avugwa, aho yavugaga y'uko hari abasirikare benshi bakomeje guhunga urugamba, abandi bakaba bakomeje kwishakira akazi mu bihugu by'i Burayi berekeza muri za Katari, mu Bubiligi ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye byiganjemo za Dubai. Ibi byaje kubonwa rero ubwo hari abasirikare benshi bari bamaze gutoroka, biza gutuma rero by'umwihariko hashyirwaho ubugenzuzi bwinshi mu bigendanye no gutuma rero hatagomba kugira abasirikare benshi bashobora kuba babona viza. Ibi ni bimwe rero mu byaje gutuma rero hari amakuru avuga yuko abasirikare benshi baba bakomeje kugenda batoroka. Turakomeza kugenda tubigarukaho tunabirebera hamwe mu makuru yacu. Guverinoma ya Katari yo yagaragaje ko yihanganiye by'umwihariko Burundi nyuma yo kuyishinja kwifashisha ijambo ryayo ndetse n'amafaranga kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zidafatira u Rwanda ingamba. Mu ijoro rya tariki ya 3 Mutarama 2026, Minisitiri w'u Burundi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga u Burundi, Dr Edouard Bizimana yatangaje ko Katari iri kugira uruhare rubi mu biganiro by'amahoro bigamije rero gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mushikiranganje w'imigenderanire y'andi makungu yagize ati ni ingenzi kugaragaza uruhare rubi rwa Katari ikoresha ijambo ryayo ndetse n'amafaranga ifite mu kubuza Amerika gufata ibyemezo. Uyu muyobozi kandi yokejwe igitutu asiba ubu butumwa yari yanditse ku mbuga nkoranyambaga harimo urubuga rwa X. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye atangaza ko u Burundi bushima rero umubano bumaze igihe kinini cyane bufitanye na Katari ndetse n'uruhare igira mu buhuza bugamije gukemura amakimbirane yo muri RDC nk'uko amakuru tugera bivuga. Perezida Ndayishimiye kandi yagize ati ni ngombwa gushyira umukirere by'umwihariko ku bwumvikane ndetse by'umwihariko ku byumvikanye nabi n'amagambo adakwiye areba n'umusanzu wa Katari mu iterambere ndetse no kubaka amahoro. Ku itariki ya Mutarama, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Katari Dr Mohamed bin Abdelaziz bin Sahel Ali Kufalaifi yashimiye Perezida Evariste Ndayishimiye kubwo yashyira rero umucyo kuri iki kibazo ndetse no gushimira igihugu cyabo. Ati murakoze bwana Perezida kubwo rero kubishyiraho umucyo ndetse no kudushimira. Leta ya Katari ishingiye rero ku mahame igenderaho by'umwihariko ikomeje kuba indakemwa mu bushake bwo kubaka amahoro, kuba umuhuza ndetse no gukemura amakimbirane mu mahoro, kandi by'umwihariko izakomeza gukorana n'abafatanyabikorwa mu buryo rero bwubaka ndetse no mu gushyigikira umutekano ndetse n'amahoro arambye. Leta y'u Burundi kandi n'iya RDC zimaze iminsi zishinze u Rwanda gufasha umutwe yitwaje intwaro wa M23 zinasaba umuryango mpuzamahanga kurufatira ibihano. Rwateye utwatsi ibi birego runasobanura ko kandi ibihano bidashobora gukemura ibibazo by'abanyekongo kuko rero aya makimbirane ari bareba. Mu gihe kandi ubusabe bwa leta y'u Burundi na RDC ntacyo butanga, abasesenguzi bo bagaragaza ko ubutumwa bwa Minisitiri Bizimana bwibasira Katari bugaragaza uruhande guverinoma akorera ibamo ihagazemo. Nubwo rero Perezida Ndayishimiye yagerageje guhosha umwuka mubi wari watangiye gututumba nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Nanzure kuri inkuru ivuga yuko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamaze gushinzwa by'umwihariko kwica
kwica abasirikare 32 ba Cuba. Guverinoma ya Cuba yatangaje ko igitero cyo gufata Perezida Nicolas Maduro wa Venezuela cyaguyemo abasirikare bayo bagera kuri 32. Abasirikare ndetse n'abapolisi ba Cuba bari bacunze umutekano mu butumwa rero bw'ibihugu byo muri Caraïbe bwasabwe na Venezuela. Cuba rero n'ubundi yisanzwe ari inshuti magara ya Venezuela, ndetse mu bihe bitandukanye abasirikare ndetse n'abapolisi bayo bajya gufasha mu bikorwa by'umutekano muri iki gihugu. Perezida Trump nawe yemeje ko hari abanyacuba benshi baguye muri iki gitero cyo ku itariki 3 Mutarama 2026, gusa yemeje ko nta musirikare wa Amerika n'umwe waburiye ubuzima mu gitero cyafatiwemo Perezida Maduro n'umugore we, ariko urundi ruhande rwatakaje abantu benshi cyane. Ibi bitero kandi bikomeje kugenda bituma benshi bavuga ndetse bakanabagaragaza neza yuko bikomeza gushyira mu kangaratete abaturage ndetse bishaka kuza gushyira mu kaga bamwe mu banyagihugu. Bashimira mwese bakomeje kudukurikirana ndetse n'abakomeje kubana natwe. Twongere gusubira mu kanya turebera hamwe andi makuru akomeje kugenda avugwa. Mbifurije kugira impagarike n'umugingo, mbifurije kugira ibihe byiza, mbifurije